Nisim thum October la Ginsang ni le som ni lenga ni hin Kerala gama Idukki district Udum Banur kho khat na hin jingka mate in tuikul khat sunga hin police on thil khat an holo chu khosung mi ten amu uwin kidang asathei le jengun khosung mi te lungela chu ichikom muna hi ipithil su uma ahitadem ti chu ahitan hichi tuikul hi fit som nga vela thu ahin chule vot jong vot na an hi hichi tuikul sunga chu police ho chun mobile khat an holu an hi aji chu hichi phone ko na chu mo na nei tu ma do thei chule amu lo lew mo na nei lo khat jong o thei din mun khat an hi achainan phat sot pi hol nungwin phone chu ahin mutawin mi khat chu tuinuya kon chun ahung do in ahi le mobile phone chu ahin ki choi do tan nga vet ding chun hichi mobile chu normal phone ti thei ahi hinla hichi phone chunga hi thugu kisel tam pi uma anahi chule hichi mobile hin tol that tu chan police ho chu apui lut thei anahi ahi le thudi chu ipipen chu ahi tadem hichi video ahi ban nei cha hin sei ki diu ahi loile paite ho tol thana gim nei thuta esei masangun kahin nge nom chu ahi le ka channel hi subscribe bol lo line hi le channel ki thopi nan longse nin like subscribe share nei bol pi a bell icon khume en lang ola nei koi pi din ka hong ta ve tun thusim chu nga sei khom ki taw hi te Jessie George le Sam George hin cha pasal ni anei hlonin acha te ni hi gamdanga ahi hlonin hinla nilha se le anu hi phone abol ji hlona pha hinam ti ho ado jing hlon anahi nisim 26 September 2025 ni hin Jessie chapa alin jopa chun anu Jessie chu phone abol tan anu chun phone chu ahin pigin hinla disconnect ahi paingal tan hiji chun akiho theilhon tapoi hichi jowa jong chun achapa chun call bol jengin hinla aki that jengin abul til chun network problem je hinte anatin ajing ka jong chun amani u chading chun ni kho chu ahoi mol he jengin anu je si chun jan hi a ko na chu amani phone chu anala pi lo anhitai achapa ani na pan jong WhatsApp message athonin henu na phat hinam atin hinla message jong chu akivedi pon chuphat chun apa sam chu a phone tan apa chun phone chu ahin la in hinla chomka lovin akikat ki tan avela phone ki le a call chu reject ahin bol pi tan hichiphat chun uchate ni chun in langa hi boina khat hi te jinte tin agel lon tan aji chu apa chan ho zo se hi anahet salon anahi hije chun Jessie chapa chun Kerala a aloi ho khat phone abolin thil dan zo se chu asei pi tan chuphat chun Jessie chapa aloi pa chun boina khat to hinte tin Jessie te in lang chu gang chelin ache pheitan sun nidan somna ni le ke velin Jessie te in chu agalhung tan hinla Jessie te in chu polanga konin ake kamin in sunga chun koimacha ogit akizapun ama chun Jessie jong chu akoutan hinla imadon mutna amulo phat chun agang lamin police ho chu phone abolin akoutan ahe chom khat jovin police ho team khat chu amun ahong thung tawin police on main gate chu ahongun in sung chu agalu lew asunga thil dan ho chu kidang asaleun common ruma kon chun malcha powder nam ajawin table chunga chun towel no thim khat a omin kitchen na jong chun hai khon ke khat jong an omin chule kot kha tu na achun thau nat na akimun hi chu chu police on avevin alungim the tawin aji chu amuna chu thudo neidinga samjong ana lo tele aloinu Jessie jong hoilanga ham ki hello hinla police on in sunga thil dan ho chu avevin til khat bang hi hichikomuna hi so ahi ti chu ahetaben hichiphat chun police on Australia a Jessie chapa chu phone abol tawin ama akon chun apa phone number alada pa sam chu police on phone bol tawin semin phone chu ahinlan police on ima thudo ga neiding ati lew aman tun gampa ma ka omin phat chom khat zo le ke ho na hote ahin ti pe in ichi zo chun police on thil so na mun chu akha tawin chule forensic team ho jong ako pai ngalun
ahin khul tawin ahi le in sunga CCTV zo se chu op anahisa amudo tawin hinla DVR chu check ahin bol tawin ahi le nisim 26 September jan somle ake akona somle ni le ake kika footage chu an tapun hichika la chun Jessie George jong chu a inmun ahong hlungtan police on na loinu hoja ham ti a Jessie chu ado lew aman jong ka hechin di poi aloi ho ko ma chi hinti ahin titan police on ahin dong kit tawin Jessie na loinu ahin ina lo na sot ahitan itida na contact na bol lo ham atikit tawin ahile Jessie George in hitin ahin sei kit tai keini hi phat so na ko na atum tuma ka thon anahitai in khana ka thon wangin chum chuma ka thon ahitai police on Jessie thu sei ho chu adat mol un hije chun police on nisim 28 September ni hin ama in koma CCTV footage zo se chu ahin khol pan tawin ahile 26 September a chu jan nidan som lakhat le minute som li le ni well hin Jessie George kar chu ina ko na apo do chu ahin mudo un chule hichikar ma chu nidan ni le minute som hin site chu ma ko na ahung lu chu amudo ki nun CCTV footage police on amudo zo hin Jessie George chu police station a thudo nei din ako tawin hichi footage chu police on avet sak tawin ahile hitin ain sei kitan ahi hichijana chu kalungimbal ji a chu long drive a kapot do ahi atikit tai sule hitin jong ahin sei je Jessie chu anawnu to kimuto dinga chi jong himai the ahi apet pet chun police on anawnu chu adong kitawin ahi le anawnu chun tudi ahi lodan ahin sei kitai Jessie in ahung lo nahi phat sot ahi tai tin anawnu chun ahin sei tai chujo chun 29 September ni hin police on forensic team ho chu in a chun avelin ako kitawin kar chu ahin khulpan kitawin agin mo o chu ta hidingin ahong umtan forensic team ho chun hichikar sunga chun thisan nat na ahin mudo tawin akhul na ba chun samjang jong ahin muki nun forensic team ho chun athil mu ho zo se chu lab adin athot do tawin aji chu hichi samjang chu koja ham ti het do ahi theina dinga leba chu solo ahi hichi jo chun Jessie cha te ho tu sei ho ji lut anahi Jessie Japan asei chu ahi le kanu avel velin ka phone in abangkom le switch off akitiji in abangkom le ring ahiji in akikat pai ji e atitan 26 September jan nidan git le minute som di lagu a hin kanu message khat ahungin tun ka boy zemin all ze le ki ho naw te ahin ti e hichi jowa kon chun Jessie in message ahin bol pon call jong ahung khata poi achate ni thu se ya ko na police on ahead do uchu ahi le Jessie chunga thil thung ho hi 26 September jan nidan ko jowa thil so hiding ahi hichi jowa kon chun police on Jessie mobile chu track ahin bolta bin ama phone hi achai na ke ya MG University kom chan chu active anahin hiti a chu police on Jessie chu ahol jing lai ta uhin media ho a thusu khat ahung umtan hi chu udum banur dam sunga numei won le sandal mudo ahi hije chun nisim ni October 2025 ni jingka mata in police o team khat chu udum banur area chu agalhung tabin police on dam sung chu awebin ahi le ipiham khat te ding aging mo tabin hichi phat chun police ho chu dam sung chun akum su tabin chom khat achi zo uwin gammang la chun sandal le numei won leimat khat ahin mudo tabin hitia chu achi nai jep lew numei thilong khat chu agamudo tabin hichi thilong chu koimadanga hilowin Jessie George loinu Jessie thilong chu anahi khatai hitia chu phatsot pi ahol wangwin Jessie phone chu amudo tapowin hepet chun police ho khat chun tuikul khat chu ahin mudo tan hichu amudo phanin ginmo na ahin nei tan hichi phat chun tuilu them ho akovun hichi tui chu fit somnga vela thu chule vot jong vot anahi hiti chun tuilu them ho chu tuinoi langa chun mobile chu ahol sa tawin phat chom khat ahol nungun Jessie mobile chu ahin mudo tawin hichi mobile a hi Jessie thilona thugu chu anahi hichi phone chu sil abolun forensic adingin
athot do tawin hichi mobile a delete anaki bolsa data ho chu recover abolun ahile pugu kisel ho chu angpo do gamin case jong chu solve bol anahitai nisim 26 September nizana St. George long drive a anachi achun Jessie mobile location jong chu chikar to chun akilon khom pe in iduki road a udum banur area langa achiu chu mudo anahi ichiaga ahet thei khat chu ahi le hi chikar achun Jessie jong atowe ti na ahi Jessie message ho akona ga ahet do thei khat chu ahi le ama that tu hi koi madang Halloween aloi pa St. George hi ga heading khat chu ahi le Jessie hin aloi ho khat message anathonin hitin anasune insunga hin tension kahin asange kaloi pa chanjong ahoi poi hiji chun kati aja e hichi mobile ako na message ki mo ho chun hichi ke solve bol na ahin nasat in apangin ahi tangloma thudo ane uto kauthim ta thudo ane uto tiltam pi proof ahung pha nin St. George jong chu aki im Zoutapon ipa chun thilgim nei ta ngai ngam lo Jessie chunga analung ho chu ahung ki phong do tai hi chu aza pha non mi jo se chun adat mo thei le jengon in sung mi te le in heng ho thudo ane na wa ko na a het do be o chu hi le St. George hin ajinei masanga ko na hi numei tampi to relation anane jing khat chu a hi zan khang kim ge pama umji anhe ama ding chun angai na bang khatin a do in hilla a in sung mi te ding chun thulal a le ji e sem hin le khasim anga jo hin IT le technical langa hin na a hin tongin phatchom khat jawin ama chu phateke chan a in cheng do tan hi chilai ve la hin Jessie to ahung ki moto hlon tan Jessie hi Kotiam district a jilkung khat anhe ama ni hi ahung ki moto jing hlon tan ololin ama ni hi ahung ki dei do hlon tan hede chun ama ni chu ahung ki ngai ma hlon tan hi phat chun ama ni hin chen khom ding longgel a hin nei hlon tai hinla a in sung mi te win ama ni ki chen ding chu anaphat sa tapo win in sung mi te za da sa chun ama ni hin ki chen na hin nei hlon tai hi chu wa kon chun ama ni hi ahung khom hlon tan heti chun phat chi dung zu jin ama ni ki ka jong neu boina ahung pantan kina ke bau a umin ahung ki kang se jep hlon tan ama ni hi kilungsetna in anakan gom hlon ahin hinla ina ke bau abol jing hlon ji chun ni se in dumom chun len ta mom abang jing hlon tai akina ke bau hlon na aji pen chu ahi le sem chan ho hi Jessie in ahin he do ji an hi sem hin tu chana hi numei tampi to relation amazing na alai dan an hi abultil chun sem hin numei ho hi pamlanga akimu pg an hin sem chan chu ahungwal che in numei ho insung kisana ahin puilu jeng phat na chun Jessie chun sem to khom ding jeng jong chu akida atan hi ji chun nikhat hi sem to khom talo dingin akigyal latan hichinia kon chun Jessie chu ground floor a umin sem chu first floor in a tan iti chun ni phabet chu anachen henla numei khanin ama ina ajipa numei dang to khom jing chu iti chan po zo ding ham achainan Jessie in sem ko machun nang ko ma ka ta alo ding hi divorce nei petan atitai hichiphat chun sem chu ong elza jeng tan aji chu divorce api le alumni jong api nga ja hi adesana na hlon in jeng jong hi Jessie contribution anatam zo hi Jessie hin divorce na dinga file abol nge le in jeng jong changzo lo ding chule ama bo gen thei ding chu sem in akimu kiu kevin heti chun akina analhon asan wal phat chun sem hin Jessie he do ding lunggel ahin nei tai heti chun sem chun phat gom kum achang lijing tan ahi le 26 September jan chu phat lem chang in ahin mutan heti jan chun som le ke velin ahung kin do ki hlon tan akina alhon asan wal phat chun sem chun Jessie lol chu ame in azinu chu akitha do tan ahi iti chun gang chalin sem chun proof na thei thil ho chu asumangin tizowin 26 September jana nidan som le ke akona somlani ika a CCTV footage zo se jong delete abol tan hichizo chun Jessie thilong chu car songa ahengin ina light zo se op abolin jan somla khat la minute somli velin Jessie thilong paiding chun car achun ache do tan kilometer sagi lang ache zowin udum panur area chu agalung tan
เซมจุนการจูดามซุงละขัดปังินอังตันฮิจิโจจุนเจสีทิลงจูอัลลาดูอินดามซุงจุนอสอนละตันหินละเจสีโมบายจูอันเกกอยขาอันเฮอาหุงกิเลลังจุน MG University ก็มาตุยกุลขัดซุงจุนเจสีโมบายจูอภัยลุตันอาเจจูโพลิสอนออนโลเคชันจูอฮอลมอนดีวาอันบอลเฮทิลพโลบอลฮอจูอิติกิจิสะจงแล้วที่เขาขัดมัดดอกไอทูจีเวฮิตบังจุนเซมจงฮีมัดดอกอันเฮตายฮิเจโจวินเซมจูโกนาดินสะอันหินจูโจวินเจลลังอาดินโซลอันเฮตายฮิจิเคสีโกนาอจิจิงไลอหินตันละอันวังเราไลอเฮลอยที่โหตูนี่ทำไมเห็นปัสสาวะจงแล้วเห็นทุสิมาโกนาอิเฮดโดเทจูขัดจูอหิเล่กุยมาจ้าทาวากิกังดิปุยฮิจิจุนอิจันจุงาลงไหลกิติฮีเล่จงเล่อิบอลโกนุงไงฮีอินซุงเจนเทียหินคุมังนะฮีเล่ตูฮีกิสิมพัดฮีอจุติโลเล่ฮิจิทุสิมบังาไวเกยขัดเฮนะฮีลอยที่โหตูนี่ทุสิมอิเซทิวจูฮิจันจูฮิเทนลังอาใจนะจันนังไงปิโจเสนจุงจิอวะกิปาทูกเห็นเซจินอบันเตงทุสิมทักขัดโตกิมโตกิตาหิเตตามเสจิตาเวนนบอนน